Gospodin s vama. Braće i sestre, Uskrs je blagdan obnove čovjeka i svijeta. Kristovom smrću i uskrsnućem otkupljen je čovjek i cijeli svemir. Zato nam valja živjeti novim životom. Neka nas svaki obrok posjeća i poziva na gozbu tijela i krvi. Skoro pa svake godine isto, jer Uskrs je jedan put na godinu i ovo je tradicija koju održava već godinama, znači kuhana šunka, panceta, jaja, fritaje od šparoga, pogače, ono sve po domaći što su naše bake i djedovi imali. I Šibenčani navalili kaj svake godine? A čujte, evo naši Šibenčani i naši gosti su, pa kažemo navalili, ali ono pristojno navalili što je normalno i u redu da navalili. Šta vam se čini, ali ima više domaćih ljudi ili turista? Ima više domaćih, po meni ima više domaćih. Udruženje obrtnika sa svojom sekcijom radi i u Skradinu, jer nam to pripada, i u Rogoznici, i Primoštenu, i tu ima više gostiju, stranih za koje i radimo velikim dijelom, ali u Šibeniku je tako da, nažalost, imamo više manje stranih gostiju, ali zato imamo naših, hvala Bogu. Jedan sira i kuvane šunke. I dobro su spremni? Odlično. Ja inače živim ovdje iza opštine. Jesmo i lani smo bili. Jel? Ovo je Nada Kapula, Nada. Nada Kapula. Jeste probali nešto drugo osim jaja? Ja sam ovo čekam. Zambona. Ojaj šeće crna kosa, divojka, divojka.